Sab kendiap ngan pensai yo pi. Ngami syaga jeli jongka politics. Ngami syaga jeli politics ngamdei nak benta ka isu ban khang kiahat. Lawan lagi. Ladangadei nak benta ka isu ban khang kiahat manga. Ladangadon ye ka takabur ban wan ka snong jongpi ban khang ye ki dukan di kiat jongpi ya ka kamai ka kaji jongpi ngelak dei ban long tang belai ban rung ba syatang syaka seng balang. Kalau iki ngong dei bang mi syaka jeli politics ngayo i ka isu kan mat ke jura jong ka jat benriu ka jongi dei namar kani ke isu jong ka jelahi berokawai ngami syakmat ban ye kini tiket ban ye kun ye kini election MDC om dei na ka benta ke isu jong ka kia oh kini ke ramba ki ye MNC ki ye phuk sam ki no ki om pleng dei ta ka jing pun shoi pleng ba wi ramba le ku du i mat don pi ka jing bot ban le ta ki ya ai ku play no ye nga ha ka ta ko por jong ku play shibu ma ba ban perka in ka sha ye pi om ku play shibu na pi so to ya ka ta ka jing so to ka ba ton ha ka MNC ka jang kembangan ambiang sesi ngambi syak isu banten ban kata ya kita kamai ke kaji jon kinang sang ngai hak kaji start jong kisno rai ka jumi jong as ka politik kalau ban mi ban yak ayo ketiga diam ketika man ya kan baka party voice of the people party dan ka party pra baka don ya kita kan nongren ke bas kam haka mi sikmat komu to sangaran ba ban ai ya kita kaji kersan ya party kum sama panik syakmat panyakun ya kata kecil kebakaran kayak tenang kesalang pada kecelahi berakawai hari kepor nasno ban ai ya kecil kublai ya Jerman kejungi bapanya ya kini ka meeting ha kini ka nokai jong kini sini but nasno ban ai kublai ru ya i babrai i balong i MLA baron jongi ni nagate ka maulai constituency dokumensi ka po rewe jaka shadwe jaka nangex camp ya kata ka por ka bain shongjo khan hadin para dio bagi job ya ka po MLA na maulai constituency in shamba shomkriti ini ya syakmat harga dekat parti panayai dan persaya kadar nurem juga parti hadis nong dari kasih janji ajoni barokowai ya hagane kasmiru masufu bakti bongkam ha gindi disini tayo hendraga ga jingkar pa ke jona wong kam banwa bakti pinwan yu bijan hagane kasmi bamanta kade kasmi yo soyong kabaki nong soyong ru ki kwa bali osno ya kasur ka jompi dan ya kasur nanti na mawa ka pada sur ka jompi mawa na german skan baga insala ru banwan ban pensai lem yengi na kani constituency soyo nong spong soyong constituency kabadai syaka snong kathan yang kelong bujani yang german skan ya kini jing pula por ka jompi ba kublai shibur ya kini ron rekat ka jompi na ku kandidat pada parti lebek dan pekunia kini election MDC kabatiban mapi pada semua agreement yang next kan berupa nagatai konstitusi ibadai ila job dan buram